يعني لما أنتي كل شيء actually سنبت كابتش عن ساعة جميرنا أنا مزحت ناي لايف بروجرامنا نقتل يا نايم لما أنتي همزل تلمده كل شيء سنبت عمنا لايف بروجرامنا عمنا كتسريتنا بزعوا إنجليش بزعوا confidence بزعوا هم يجيرنا فرحنا نخل لول تعم مسرتها ونخل نجاراتنا كنواجه نا لما أنتي يا إيش كعمل جريشة تسألنيكم من علات بزح جزء إنجليش اللي كتقولوا تقومكم نجارات مفتح كجني يوم مالتي هاي حسينا بزحت جزء إنجليش كابناي من جار بالعلي أو مرة يسرع نا حنا له لما أنتي إذا نخدم المسأخو ناي you know I can he's a teacher he was one of my favorite students دائما يخويني لو تمهاري ناي بتعمل بلوز تمهاري ناي سلا كاوز ناي عزونر ناي لمدو ككافل ناي نازل لمدزي تعمل كحجزنا ምክንያቱም ሓደ ሰብ ተምሃሮ ኮይኑ ላዕለ ደረጃ ወፂሑ ካብኡ ለመምህርነት ተፅሕተሎ ብጣዕሚ ዓዊቁም ነገር ኢና ሎማንቲ ሜይንሊ ፎከስ ዝገበርናሎ ሓደ ሰብስ ንምንታይ ብስሩ እንግሊሽ ንምሃር ንምንታይ እንግሊሽ ንምሃር ድሊና ወይ ንምንታይ ፍሬንች ንምሃር ድሊና ቤዚክሊ ኣብ ናይ እንግሊሽ ቋንቋ ንምንታይስ ኣነስ እንግሊሽ ይምሃር ንምንታይ እንግሊሽ ጎበዝ ይኾን ልልና ነልዕል ካብ ምቕፃል ብዛዕባ ኮንፊደንስ ዓርሲ እምነት ኢና ክንዋግዕ ካብ ፊር ማለት ፍርሒ نفرحنا خسي هم يجرنا كنو بدنا خل نشكع من جريشة تصنيعهم ناي بلانسيشن خلت هم يجر حدس جديدهم حشت للنجار نرينا كبتعمي مسيرتها ونخون نجاراتنا حزنا الخمسين نشكع من جريشة تصنيعهم زيو بوملهم تقول لا بنفلات نا إنجليش خلتهم لا تحسس وانا ما ينسيتهم هم نغير الأمن نا I can let me give you an opportunity to introduce yourself carry on introduce yourself first of all. Yeah, first and foremost, my name is Temuskin Aragawi, and I've been learning in this school, namely Pond School of Languages, and I'm happy to be here. Yeah, man, it's nice to have you with me to have a good conversation. I believe in your potential, you have a nice potential, and I've seen you delivering speech, poetry, and above all, you're well-mannered. So guys, you know, the conversation will be carry on till the end. All I want you to do is you know, take a listen. مع أنت تعرفون تقولوا this conversation سل هلينا بس I can تومي خاتم تعرفون تقولوا تقولوا بيرونا دفتر حزقهم إيش كعمل شرشة بمكتتال زين وسنت نتفتات صحفون حرام هو تخم أبلاي تقولوا لهم على سنام الجمري حتى يتعيا لمن تاينا إنجليش المهار لنا نلبسه تقرنيا سيما أخذنا رنير you know why should I learn English حدا سب لمنتاي إنجليش يمهر له سخال لمنتاي إنجليش تمهر لها I just want you to explain it in English بإنجليش يكبرها لنا وتلنا كوناي pronunciation لكن سمع سل الجبال carry on. Yeah, firstly, there are many misconceptions about the language English, and learning English takes a lion's share in the life you want to have in the future, and most people are struggling with this problem, but all I can say here is the world is changing day after day. The world is getting better and better. So if you're not going with the flow, you are going too slow. So you gotta learn English because it's gonna help you be active in your business, and it's gonna help you in internationally known. You're gonna be internationally known. So if you wanna let your talents out, you gotta speak English. You gotta know English. And most people don't have awareness about the English language, but you must learn and speak every day. And you can have a nice connection with the people you surround yourself with. So all the time, try to develop your English, and you'll see the results coming to you in the future. And English language doesn't produce instantaneous results, as everybody knows. So everybody should learn English because most people are developing their talent, their skill at their home due to the English that they have right time. So everybody should work for that. And English is going to help everybody have a nice life for the future. So build your nice future by learning English today. That's what I can say. That's it. Yeah, appreciate it. You know, obviously, you know, when you learn English, it has a lot of advantages. حدا نقدر كنفوت الجبنة تاي إنجليش تمهر تلنا لمن تاي إنجليش المهر اللي خو تلتلخو لما جمري حتى كمل سنة اللي خل تاي globalized. So English is globalized.
تعمي international language سلالخونة بس عالم كتراخ تدلخا إنجليش كتفلت كتخلني كمالتي so إنجليش تمهرت لخا ع business أو تمرتي لك عاودنا regular تمرت خا كون خلي أو تفلالي إنجليش بمخالخة بتشا بزوج advantage خاتجني بإنجليش التصحف ومصحف معاتني وكواتون في تركي خا لك حمزلون لكم عنا business أو بزوجات نجاراتنا وتعدل ناي ممهر عدل يقات مكان نا إنجليش بمهر خا يا بزحت راحتات كتركي خا ديام تايل نيتشولي بهاد فلسفة تايل حدث حنت قانق على خلت خوي حدث خلت قانق على خلت خوي نجد خلت سوي نا حدش قانق تمهرت لغاسي لك حدش فلتاتي خاطرك نا انجليش ممهر ويخالد قانقات ممهر او هيوتنا او يستواصونيو مالتي نا سرح عدلات فطرنا مسات مستفالالين عالم اكلات كنراخي يغرنا نا يو جلوبالايز نخلنا مالتي سكت لم تاك حلف خالد حتي how to be confidence ذا confidence دقاقمنا واقعنانا مخناتهم لمتى مثلكم confidence أيوتنا بتعمي وسان تقام نجري بلي confidence منهم نجر كتقبري تخلي كتنكسر تخلي already هيوت خاقوس purpose للو هيوت itinerary أنا ما للو هيوت itinerary نا قدمي ذا confidence جن تايانيا fear تبهانيا فرحي نا فرحي كم تعيل مزة كم تعيل مزة نبهامي جيرنا خطوقنا يحش بهامي جيرنا نقنص نخل. Yeah, first of all, even science shows that everybody has a notion or idea to succeed something, but they don't get the possibilities to make it into reality due to the lack of self-confidence, or we call it fear. So most people are afraid of the thing that they see. They are afraid of the change. But all I can say is you gotta remove your fear. There's nothing you're gonna be afraid of. Even people may say something about you. That's nothing that happens to most of us. So you can decrease the level of your fear by putting in the work, by putting work, but by always working towards your future life. It really works. It really plays a big role in your fear. So be prepared. If you, let's say you want to perform something on the stage, then if you're not well prepared, I'm pretty sure you're going to be afraid of the people. So if you don't want to be fearful, you got to be confident. You got to lay what you have out. So most people are struggling with the fear of rejection. If they perform something, they think that they are rejected. So I can take you to the most successful history of Jack Ma. And he once said, 24 people went to apply job, but 23 of them were accepted. Jack Ma was the only one who was rejected, but he kept on performing. He kept on going, and that's what life is all about, isn't it? So everybody should work for what they want. So they don't have to be afraid of people's judgment. They just have to go for something they believe in. So they gotta stand for something they truly believe in. And long time ago, people told me this: be on the stage. There's nothing you're gonna be afraid of, and you're gonna build your self-confidence. Just be on the stage all the time. And when I think about that now, it's right. It's right. So you don't have to think about the people. Just build yourself. That's what everybody else should do. And I believe if you decrease the level of your self-confidence, there is nothing you cannot do or have. It's all about keep going forward, keeping going forward. So everybody should do this, in my perspective, personally. So when you are on the stage or when you commit your mission, you got to think of the future you're going to have, the bright future you're going to have. So everybody should be far from fear. And the only way is to be prepared. They got to be all set. They got to prepare themselves to the thing they want to achieve in life. That's how it works. Well, appreciate it. All right, guys. يعني I can هم سمعنا يو fear مجمرة كمتسنيو. مخناتهم سي تايني مسلكم فرحي يكبزح نجر لغيرنا كعلامنا لسنا خلنا الكين عبي الكين الجورنا تاي fear فرحي لبها النجر مالتي. نا إحنا إنجليش تعمي بزح تقومي هم للهو أواجينا ديسكس جيرنا globalized you right for communication يتعملنا you for business يتعملنا you
እና ለሓሸ ተመራፂ ኣብና ስራሕ ቦታ ለ ተመረፂ ንክንኾን ብጣዕሚ ንሕግዘና ኢና እንግሊሽ ካብኡ ግን እዚ ኩሉ ጥቕሚ ፈሊጥና ንሃልናስ ንምንታይ ከይንዓቢ ይገብረና ኣሎ ንምንታይ ከይንምኩር ይገብረና so the first thing is just fear right ብጣዕሚ ዲስከስ ክንገብረሉ ግበና እንታይ fear እዩ በቃ ከይንምኩር ከይንዓቢ ላብ ድሕሪት ልጎተና ኣሎ fear ፍርሒ ማለት እዩ እና ፍርሒ መብዛሕትኡ ሰብ ድሌት ዝሃለዮ ጠቓሚ ምዃኑ እንደፈለጠ ግን ፍርሒ ዝበሃል ነገር ብጣዕሚ ይሕዞ ኣሎ እና ፍርሒ ንምንታይ ሳክሰስፉል ከይንኾን ይገብረና ንምንታይ ዕዉታት ሰባት ከይንኾን ይገብረና ልብል ነዋጊዕና ማለት እዩ እና ድሕር ፍርሒ ሃሊካ ወይ ፍርሕኻ ክትቕንሶ ወይ ክትወግዶ እንድሕር ፃዕሪ ለይገበርካ ውፅኢታማይ ትኾኒ ማለት እዩ ዕዉት ክትኾን ይትኽእል ኣብ ሂወትካ እና ዝና መጀመርያ ሓመይ ድዩ ፍርሒ ለኣኻል ጎተካ መሲልኩም by disturbing your focus ትኩረት ከይትገብር ይገብረካ በቃ እንግሊሽ ጎዝ ክትኾን ተለሊኻ ሓደ ቋንቋ ብጣዕሚ ጎዝ ተናጋሪ ክትኾን ተለሊኻ እንታይ ትኩረት ክትገብር ነይካ ወዶ እና እንድሕር ትፈርሕኹምካ ግን ትኩረት ይትወይ ولا الخونة كتير حساب أمتي خلاه لقى اسمه الحساب أمتي خلاه لقى تخرج الكيتوي الجرك right because you just fear تفرح لقى سخاء أفرح خاك تخرج تجبر لقى بي أو زل تزجاج خيو لسني خوني أو زل كتم كرول لقى عينة حسابي خوني أو زل تهلت خلت خاتي خونسي هاي جبر لقى هاي تجبر كله فرحي لو زليت بك عليه دل نجر تخرج تجبر جبرك عنا فرحي by disturbing your focus تخرج خايل بتنلخ عرستيجوتي خاسي سواء تايول نخونو تاي حسولو يخونو right because بتلي public humiliation لبهالنيو سواء أزحنا نفرحو ناي أكوات بك وردت لبهال نجر نيو عمل فرحنا سواء تايول ني بزعاي تاي حسو حمسة تجاجي تاي كل يوم للنجر تعمل سلال قوتك سخام تاخ فوكس تجبر لها أو زنيجيت في الخانة ما فرحي فوكس خايل بتنو تخرج خايل بتنو جمرك your focus is disturbed نخلاي demotivating your it's really demotivating you بتعمي demotivate الجورك ليه قارين نخا هاي خذ كل ينتين قبر له على ما لها اللي كحساب لها اللي كاسي هاي جورك demotivate جورك كوزية تجاجي ويكاتنا جير السحابسي ليه قارين للمنفس الكلي كاي جورك مالتي سأساي تاي by isolating from everyone بنفرح بتشا كاب سبات ترحق كاب بزح قوم نجارات ترحق right فرحي كاب سبات بك أكتجنيهم الجبال كسبات قوم نجار كترخو الجبال كابوتا كاود لعالخة تجري right isolate جبر لخا مالتي أما ترشا by limiting your potential عقم خا يبك لقدر كابك limit يجور وسني يجور عقم خا بزح عقم لها اللي كاسي يقدر له مالتي هنا I can نبت عم بزح نجارات أواجعكم يو this pronunciation his skills undeniable. I really appreciate it. So fear, the first thing we have to face is fear, right? Because نبي جمرة كنو قدوي كنت فويل جبنا نقدر تايو فرح يومالتك فرحنا كنت في الجبنا نفرحي مستقالسنا لما تين خدنينا هم يجيرنا خس confidence-نا build نقدر عسامنتنا بعنا لنا تعملت هم يجيرنا نعوين خل. So the same thing I'm gonna give an opportunity. I can. So tell me the ways to improve your confidence. Yeah, first of all, I forgot something about fear. I really want to say something about that. Fear stands for fearless evidence appearing real. So it provides you false evidence. So it makes you not to focus on the thing you really want in life. So you gotta leave your fear behind. And fear will never be far from you if you don't work for that. You see? You gotta put yourself in the work for that, be on the stage if you have to. That's how it works. But by doing nothing comes. That's what I really believe. So when we come to the question, everybody should work for something they believe in if they want to decrease their self-confidence. So they want to be on the stage, but they're not now. They want to lay their talent out. They want to show everyone what they have. But due to the lack of self-confidence, they're not always on stage. So all I can say here is put yourself in the work, start working for that. And secondly, knowledge really plays a big role in the development of your self-confidence. You see, people told me this, self-confidence comes after knowledge. When you have deep information about that, let's say something about Word.
if you know what word and if you have full information about that word, how to read it, how to use it, if you know it, you're going to speak it loud because you have full knowledge or full information about that word. So self-confidence comes after knowledge, after having deep information about the thing you really want in life. So have information, search every day. And like I told you before, when you know that word deeply, you're going to speak it freely. You're going to be confident. There's nothing you're going to be afraid of because you know it. So try to study, read books if you want to decrease your fear. Read books. And I'm pretty sure preparation and knowledge are going to build your self-confidence. So always read, have information, have deep information about that or acquire. That's how it really works. So all the time, ask people, how are you going to make it? Don't do it alone. Nothing works alone. You see? So all the time, I tell myself this. If I have research about the thing I want to speak on stage, there's nothing I cannot do because I have information. So if you always practice alone, let's say you want to perform something on stage. So if you know how to control the people or the audience, if you know your true potential, so even the people are going to be proud of you because you're going to be confident. You know everything you do. And most people are not confident. And when they are on stage or when they want to do something, they don't know what to do or where to go. By the way, these things are happening due to the lack of self-confidence. So all the time, build your self-confidence, work hard, it's hard. And even when I was a beginner, when I was on the stage, I couldn't even speak due to that lack. People were laughing at me and I really pay attention to their laugh. That's why I couldn't speak. So don't care what others are thinking of you. You are what you think you are. And that's real. So try to be yourself. You see, try to find who you really are and start going for that. And there's nothing you're going to be afraid of. Believe in your God, believe in yourself, and everything is going to be all right. But only two things really decide or determine the state of your self-confidence: preparation and knowledge. Get all set. I'm pretty sure you're going to make it. That's what I can say. Well, really appreciate it. Well, guys, it's just very perfect. My witness, I know I came from the get-go when he was beginner level, but nowadays, imagine how he get progress. I'm so wonderful for that, and I'm so proud of him. All right, guys. So I know I came from a beginner level. Beginner Jamira Photo. He was my favorite student, like I told you. Beginner Lahale, Jamar Lahale. Habs Bzawi Negirkum. Sat Ayis Onerum. English Hamlichel. Lusat Luhana Rayaniro. خذ منالات أبناء فونس كلوب لانجوجز أمنا قوقا ما أخلت موتيكم لك أيكني تهاي موديل نخالوت سات موديل مرآية يخوين نحسو أنا أول خولوتي أحدث الجزء أمي حدث الجزء تسلو اللوتي أمسي أبناسيشن أبوزح نجر نمتم تسلو السرح مسلوكم جمرات ومنا إنجليش تردي ويو كاوغت إلو زللو أفرحي أو جديد بقى كجاجة حمل اللو نحلي تجاجة حمل من لو تكتب حملي تخل كتب ما حش حملي تخل تردي أنا كاو بمغزال أم تايسريحو أو confidence. So confidence لك حمزلو لكم مجمرة حدث confidence كعب تقولوا تايك فلت الجبو delete خاكت فلت إني كنا confidence the first thing بقى تعيل دلي تعيل كون دلي إنجليزي تماهير فليتا كاو خس تعيل جبر الخل نا مجمرة delete خان فلاتي وقال لك أو هيوتخا أرسم نتكلي كتري لخا هيوتخا delete خاص تعيل تاخك تكون تدلي همي خاك تنبر تدلي نا مجمرة confidence بك عرس أمنت كيلين تقولوا تكفلتني دليت هيكفلتني بك أتعيق خون دلي عم تدرجة كسح دلي السو بنفلاتي كجوعز الخلنا تدلي بحد فليتها تاك تخونيكا بك أبو على الخارج سنياك تخونيكا بك تايسخا تاك تخون هم تدلي عم تدرجة كسح هم تدلي بحد فليتها هونكا أبو على الخارج سنياك تخونيكا لو على أمنت كيلي كان يقولك خالد سوات بزحنا قرأت حمنا من لا بعد خلل أمنت كيلي كان يو مالتي ما ندحر له على الخالة فريد خاب على الخالة رجعت أنا هم خا على الخالة تتخليني على قمة معه تخليني على خوني قمة أنت قال إني خوني زعلك النور أول خوني درجة
سوات عكس خليهم أول خنا معك لنا سوات موت في ميتي خان أول خنا ساعات لنا بقى حماخ خوني دل this is life right هو تحمزي نا على الخارج تسنيا بمخان دليت خام فلات أنا لو على خط كلينيا قمت بمهال confidence خاكتم محشت خلي أنا زنا من جمرة تعيلكم نيخو know yourself if you want to be confident the first thing you need to know is you have to know you need to have a knowledge about yourself. I'm not talking about a certain thing. I'm talking about knowing yourself. So know yourself مالت لو على الخامفلات. أنا تعينت عقل مني تعينت resource مني تعينت غلط مني أم تاي درجة مني نالو علي أبى علي سفلت أتكليني هو مالتي بقى بزعواي كفلتني أبى علي عسب نتكلين تقول first you know you have to know yourself. نحب على فليت خامقة أما راجع الخاي تأخذ تقول على تكونيكا be yourself right لو على تمثلنيكا لنورخك هون خلي درجة خليتها سو أنت تجبرنيك أنا ما بلسا سايتانينا trust yourself you have to trust yourself بعلخا أو يبنتك اللي كانين right so مبل رأي love yourself right نحرز كله لو على تفوتنيك أنا اللي كخلت مستقيم خمس كله تشجرها لو على بعلخا فقرك اللي كانيو نازين بمونا تاكلينا خلي confidence كلينا خلي نا confidence للو سلا مع نمسل عبنقو مع نمسل استرفو انتني لي مالتي بك unwave لخونا personality هليل نا this is a little bit everything about confidence like I told you it's not something we can finish it within a day right we need a lot of practice we need to know many things نا زياد بزاف confidence هنا discuss جيرنا لنا كاود مغتصل يا أمتايك كنواجع دليل about pronunciation so what do you think about pronunciation pronunciation سي خزي قدمي pronunciation أو تلقو حدث مدحر إنجليش تقوم ترديوه مدحر فرحوا جدو مدحر confidence حليوه إنجليش خز كم تيجمر خزي كان نازل كتاتلو له point كابوس بوتا من كتاتلو له عبدنيو أو عبدلني هنا جمرتي نيونا جمرتي نيونا so لزوم جمرتي كم من تيجمر يحشم مهار كم من تيجمر الحشي الختحس. Yeah, as a matter of fact, confidence doesn't come over time. Even when we come to me, people asked me the word sit, and I couldn't know it due to the luck I had during that time. So everybody can start from zero, and they can become hero, as we say, as Pong family. So even though you may not know any words of English, but step by step it gradually comes. So try to study, try to read books, and don't be afraid of asking help. You see, people can show you the way because they've been through it. So ask people, how are you going to pronounce the words? How are you going to make your grammar perfect? So ask people, and you got to change with the world. Sometimes, like I told you before, if you're not going with the flow, you're going too slow. So this is the century of digital technology. So build yourself. Search in Google or YouTube. There are many lessons you can take from our lessons on YouTube. They can learn at their home. So all the time, build yourself. Read books about English. You don't sit at home and wait for English to come. You just make it come, by the way. And most successful people start from zero and then they become hero. But it comes gradually, step by step, brick by brick. So all I can say here is, first of all, be specific. What do you want? Why do you want to learn English? Be specific, then start working for that. First of all, if you don't know what you're going to eat, I don't think you're going to get the possibility to eat or to consume because you don't know what to do. So be specific and understand the meanings understand the advantage of English, the benefit. You see, what you're going to benefit from English. Understand this concept. And then I'm pretty sure knowing or having information about something is going to make you motivated and ask the people who are greater than you. They can show you the way. So it comes by believing in togetherness. Ask for help. There is nothing you're going to be afraid of. And by the way, as our teacher said before, trust yourself. You're going to make it. Don't think English is impossible to speak. You're going to make it. If I did it, there's nothing you cannot do.
There's no reason you can't do that. So trust yourself, stand for something you believe in, and I'm pretty sure you're gonna make it. Just believe. Don't be afraid of the society you see. You see, they may do some wrong things on you. So don't be afraid to show people what you have. Fear of rejection shouldn't kill you, shouldn't kill your talent you have, the talent you have. So even the society are going to laugh at you because it happens. It's normal. Even they laugh, right? Which means you are making an important job here. You're doing an important job because you made them laugh. That's it. So ask for help, even though they laugh. So ask them how to pronounce it or how to read it. So nothing comes over time. Understand this concept. Even I started teaching a lot of people, and they say, am I going to speak in 2 months? Is that going to take 2 years or 1 year? They say that, but it takes time and your energy. It takes practice. It takes your energy. And I'm pretty sure if you put all you get, if you give it all you get, you're going to make it. That's what I believe in. And don't be afraid of asking help. Ask your family. If you have to read books, if you have to, read. That's what I can say. So they can build the skills they have. They can improve. They can start from zero. Like me, everybody did that. Yeah. So they can start from zero and then become hero. Yeah, so gradually, there's different kind of changes. There's radical change, gradual change, and dramatical change. So some of the people, they're lucky. They just change their English, their skill, their ability, within a short period of time. But that's a fact. When you want something, right, you can get it within a day. You can get it within a short period of time. You need to work hard. You need to strive. You need to practice. Right? حدا عوي نجار تمهارنا يتايو حدا بتعمل صبغ نجار دليخا حتى جزيل قدنا نجار يعني تعال اللي practice اللي من مدير لي كاو اللي من تجبر تلخا تاي guide الجورك عكالي ليك بلي guide بلي teacher منهم تجورو أنتني لي أنا كل شيء guide الجورنا عكال تجنينا دقاقي مخططات بمحتات كأتوم information بمتيار ناتوم لم بمتيار ولا على درجات كنا نصحن خلنا مالتي so English جميرنا بتعم تقام مخانفلتنا هنا all we have to do is now we have to practice مالتي تلما مدنيكا تسعرنيكا دقاقي مخا practice بمقار يغير لخلز نجرزي نايم حمزة قدمي لنجركم upon أنا my witness for him like I told you I know him from the get-go from the beginning level but now they speak like a native I'm so proud of him so زنجرزي إنت حدث كان زيرو جميرو هنزل أكل تغيرو سخاتم للزناي بونت سكول اوف لانجويجز لنا يوتيوب شانل لا بمكتتال بتشاي لكم نغو احد سير غزي فلتقوم خليتكم تعويت خليكم او تفعلوا بوتا لكم لاي اونلاين ليسنس تمرت لني ونايم ساتهم بمكتتال فلتقوم بتعم يا حد سير غزي ناي انجليش خليتكم حمت معوليه نعمن انا تاينا غيرنا نينا مسلكم ابون سكول اوف لانجويجز حد جماري بيجنر ليفل كم تايك تجمر له نا if you're a beginner level درجانا او اي جماري ሁነታት ሃልዩ ኣብ ጅምርቲ እንድሕር ኮይና መጀመርያ ዞም ፓርት ኦፍ ስፒች ተንፈልጦም ኢለ ኣነ ሪከማንድ ልገብር ኩሉ ሺ ኣማን መጽሓፍ ተሪኹም ሲ ብምንታይ ልጅምር ብፓርት ኦፍ ስፒች ልጅምር ብዞም ናውን ቨርብ ኣድጀክቲቭ ፕሮናውን ለለው ሸሞንተ ልኾኑ እዚኣቶም ሸሞንቲኦም ብምፍላጥ ዞም ፓርት ኦፍ ስፒች ዝበሃሉ እሳቶም ያ መጀመርያ ክንፈልጦም ይግባእ ስለለ ኣብ ናይ ፖንት ስኩል ኦፍ ላንጉዌጅ ልል ናይ ዩቲዩብ ቻናል ኣነ ሰዲደ ነይረ ሙሉእ ናናውን بقى types of noun إلى بزرزر سديد يميره verb to be كاو قتل نحر part of speech فليتنا خوينا لام تانا نغزل helping verbs البهالين helping verbs البهالو لمن نجار الحمد لله helping verbs لعمنت verb to have سريحنا هنا upon school of language لنا يوتيوب channel post جيرنا هنا verb to be تسريحي بتعمي قليل بلا من قدي بتعمي انت تقولس بتعمي قليل من قدي جيرنا تسريحي verb to do أو حتى جزء يلقى الناس أتوم part of speech فليتنا كأو helping verbs نحرزي أتوم verb to have verb to do نا verb to be نحر فليتنا خوينا لما تاينا كنحلف نخل مسيلكم غللو modal verbs اللي بهالنيو زو modal verbs اللي بهالو زي أتوم بقى can could may might will
would, ought to لونيو زياتهم بمفلات زياتهم بدم بيجينا تنقينا كنفولتهم نينا نحرزهم modal verbs لفليتنا لا متى نحلف simple present tense simple present tense زم قلت له قالت خزن تقامولهم لنا قالت فولتهم لنا مالتي زم simple present tense زيهم simple present tense مسفلتنا متى نحلف يا simple present tense اوت لنا simple present tense كاو past tense نا features زيهم سلستيوم هنا بوانا نتقامولهم كاو زيهم بمقصال vocabulary best vocabulary كل شيء everyday vocabulary اللي بحال كل جزء daily نتقامولهم عينت قالات نيو نازم daily vocabulary اللي بحالو ساتهم تقاملنا مالتي زوم easy expressions نيو ساتهم فولتهم لنا كاو بمقصال pronunciation أنا محش أم جريش أنا pronunciation أنا محش لا pronunciation خامنا لا تكابينا level تجميع خامنا مش جريولي خياتهم تعامل ثاني أنا أتصالي تحرزيمنا على تديسكس مسجرنا تعم كنا واقع اللي زنا pronunciation نا جمرت لهم سخاتهم زنا يوتيوب ناي بونت سكول اوف لانجويجز نا يوتيوب شانل بمكتار بتاع بق دس لو تحمتم صغير عمل alright so I got another question so let me proceed عند حرزين ودينا خوينا دس للحساتنا لنا we discuss about fear we discuss about confidence and you know overall we discuss about English you know how to be able to speak English because like I told you some people they become able to speak English within a short period of time how come this happen all right it's not a magic actually so that's حتى جزء English تقلت له it's not a magic تحصل الجوري تيرخمني ستيبهم سلتردو خالي تايم جيروم زم ساتسم ويخلنا تمهرنا لمن جدي ويزم حتى جزء بقعت لهم سات تخرت يوك تخرت لخنا نجر تخرت خاكتونيك English تقاميو عيوتي ليني نحرق حسفامها منو تخرت خا لم مهار لم فلات كوني ومالتي alright so you know another thing I feel like it's very basic للحسوق pronunciation so the pronunciation it's not an easy thing لمن تاينا pronunciation لما بلنا لل بدم يجينا نسكس نقبرنا like again I have a question so my question is you know how to improve your pronunciation and why should I pronounce things why should I learn pronunciation Yeah, thank you for this question. Yeah. There are many factors that determine the states of your pronunciation and motivational speech. Firstly, the music, movie, and dictionary stuff. So when we come to the dictionary, I take some words out of others' mouth and I hear words. And then I go to my home and search it. And then when I search it, I know the meaning of that word. And then I try to find out the real pronunciation of that word. I try to listen to how that the dictionary reads it. So I'm going to repeat after the dictionary. So that helped me or allowed me to have a nice pronunciation. So all the time, a dictionary is available for everybody, accessible. So when you go to your home and search, dictionary really matters. So say after the dictionary. And secondly, motivational speech. This thing really plays, it takes a lion's share in the development of your confidence. I mean, your pronunciation. You see, you are taking amazing or crucial ideas from the motivators. And at the same time, you are adapting or taking a lesson, taking the right pronunciation that they have. So all the time, try to listen to motivational speaks. Even when you walk, try to listen to motivational speaks. It's going to help you improve your life and at the same time, your pronunciation. So try to listen to motivators. They're going to help you carve your idea flow at the same time. So try to listen to motivational speech. Secondly, music. You see, when you listen to music, there are two things you're going to get from the music. Firstly, enjoyment. You're going to enjoy the music, which means, by the way, people don't tell me this. When you listen to music and when you dance with the music, which means you are saying, I agree. And when you say that, the words are going to come to your mind and you're going to get the possibilities to adapt them, to use them at the same time. So try to listen to music. You're going to enjoy yourself.
you're gonna take a lessons, especially if you understand the concept of the musics. That's what I can say. So you can build your self-confidence. And nowadays, the world is changing. So Google, YouTube, they can help you, especially as Pon Family. We are providing lessons on YouTube. So if you follow them, you're gonna understand the right pronunciation of the words from our teacher. So all the time, build yourself, carve your pronunciation. Even when people listen to your English, firstly, they're gonna see how you speak, your pronunciation, you see? So if you wanna be proud of yourself, proud of your family, proud of the next generation, and focus on yourself by music, motivational speech, dictionary self. So by those things, you can help yourself, and that's the ways. Really appreciate it. Actually, why should I practice my pronunciation? That's a great question. Actually, I can deny it. So if people ask you why should you practice your English pronunciation, لمنتاي English pronunciation تمحش دليخا لو حتى تموتي كل شيء you need to have a reason. So زين سلسة ريزنات عمتينيهم لمنتاي pronunciation ناكن محش عم قبلنا. مثلا مجمرة تايا improving your pronunciation helps with reading, writing, and communication. So السخانة يخا pronunciation ناوي pronunciation نابلمهاش حدا تنبتلنا استقلنا يالخونا نانا باسكيلي هلينا له بدم بيجينا نقول لنا ما نسي pronunciation صحفت لنا له already تردع سلتردو لها pronunciation بمرداها writing لك حق زكاي مالتي communication مساتو واقعت لها لحشنا ردا عبدله اللي كانوا. Right? So the second one is a better understanding of pronunciation leads to less confusion. Confusion مالت دنقري. So سات سخاتنا قول لها ليكردو مخلي because if you don't have a nice pronunciation, people just get you wrong. So if you don't want to get it wrong by people, if you want to have a nice understanding to where this people around you, so the first thing that you need to master is your pronunciation. And that's a better understanding of pronunciation lead to less confusion. نحر الحاشية pronunciation هذي كاوي بتركل ديرها من بام مالتي pronunciation مالت بتركل ديرها زك المال كاوي experience كافلكم نا وانا جزي توريست موزيوم نا توريست زعما مغلقات عمليش نقدس لهم نمكر خنيرنا so مغلق the large city of Tigray, the largest capital city of Tigray. مقالة الخدقة جيمة مالتي بزعم مقالة الخونا أقول سم راخوتاي confuse مخاني لكاساتهم هميلهم ميكل اللولين pronounce غيرو موللو already مزحف يوم ومزيوم عم مقالهم نعرفوا لخون full information يوم هنا مقالة تلتلو خانقن they misunderstood me right confuse خوينو الناس ساعات بتركي الكردونا بتركي pronounce كنقورنينا مالتي at least ساعات بهامي يردونا زم ساعات هامي يمزك على سو pronounce الجورو. So chocolate إلغا أنت هون أنت حس تركلني عنا chocolate خوينو زا أو silent tone خوينا so you have to read it like chocolate. So that's the right pronunciation. تركلني عنا واسل الخونا سواء كردونا سلندلي ما لتي. نعم بالساسة تايو it's a sign of progress, right? It's a sign of progress. So when people get progress, at the beginning everybody want to be speak English, right? You won't speak English, but when you get improvements. Your pronunciation completely changes. Now, لما حش خد خدت لها قنت عيلخون pronunciation خا لما عاولي خلو مالتي. So you become very comfortable with what you talk because you feel like everybody understanding you, everybody just understood what you're saying. Now, pronunciation خا لحش تكون تلو comfortable يسمعك مشو تسمعك because people they will know, they will understand you. لازم سلسة زين مخنياتين. Pronunciation خا كتم حشول بذكر مخنيات عبيت مخنياتات سلسة. أنا نقدر خانة من باقي تخاب تعمل لما حشلني يقول سواء بدهم بيبغى الكردو خاي الحجز كاو سخال comfortable right نعم بك نام جباز نام خال ساينس للخونة لو تخير لو مالتي كاو تا useful strategy to master your English pronunciation اللي حزين المساقنيا حامي غير خاص master تقولت pronunciation خال نحرز لأكل تقمها اللي pronunciation حامي غير خاص master تقول حامي غير خاص بولس تقولت pronunciation خال As an imaginer, know what you want to sound like, because English in that there is American English, British English, and African American English. So you have to decide what kind of pronunciation do you want to have? How do you want to sound? Right? How do you want to talk?
So in points upon tiny now silicon we prefer American English upon timorasnayo which is American English na bezhna mar na American English marisna khoina hada hamzo aykenolo hada speechat kinsemعنينا ማለት እዩ ወይ ትክክለኛ ከዚ አር ሳውንድ ሃመ ገይሮም ይብለ ድምጽዋ ቲኤች ሳውንድ ሃመ ያ ፕሮናንስ ትግበር ስቡምሉ ከጽምعنينا ማለት እዩ ነበር ቃላይ ታዩ focus on words that you know that are giving you trouble hada ቃላት ነው በጣም ለኸውድና ቃላት ነው እና እንደ pronunciation ከጎዝ ክትኮን ማውካ ሃምዛ ሎሎ ላይ ዲክሽነሪ ወይ ኻለት ነገራት ምኻድ ዝን ቃላት ስን በደንብ ጌርካ ክትርጉም ክትሞክር ነካ ማለት እዩ በደንብ ጌርካ በቃ ብሬክ ዳውን ከዝላምት ሲ አንተ ወታለ ለኔር available ለኔርና so available እንደ ብሬክ ዳውን ክትኮን ምግባር ማለት ዝን ቃላት ንንሕድሕድ ምንባር ማለት እዩ right ሕድሕድ ምንባር ከዝላምት ፎከስ ለተኔሩ so ካሱልኻ ፎከስ ማል ዛ if o ለላ ሃመያ ፕሮናንስ ትግበር ካው ድሕሪ ለላ ሃመይ like focus ተቆይና you know so you have to repeat it so break down ማለት ቃላት ነጻጽልኻ ምንባር ማለት እዩ so ሳልሳይ ታዩ pronunciation ካ በጣም ለማሐሸልኻ አነ ለበጣም ለውጥ ለግነ ሁሉ ተማሃሩ ለዚ ነገር እሱ ከማሃሩ ክፈልጥዎ እዚ ምሽጥርስ ክፈልጥዎ ልጎሩ ኽታያ በበልሳሴቲ read out loud ያት and record yourself እና አነ ዝዓባይ ምስጥር ሊባታዩ አውልኻ ድምጽኻ ምንባር pronunciation ካ በጣም ከማሐሰለልኻ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ድምጽኻ ዓው ቢልኻ ፎቶ መጽሐፍት ክኾን ይኽእሉ ፎቶ ዓይነት ናይ ግጥምታት ክኾን ይኽእሉ ድምጽኻ ዓው ቢልኻ ተንቦኒካ ምክንያቱም ዓው ቢልኻ ተንብተልኻ ታይ ሓደ ለዓልኻ ይስምዓካ ኣለይ እና ታ ዓይነት ጌጋት ሃልኻ ያው ይርድእካ ኣሎ ማለት እዩ እና በጣም ናምምዓሽ ክእለትኻ ለማዕበለክ ከተኾይኑ you have to read out loud ድምጽኻ ዓው ቢልኻ ከተንብብኒካ ማለት እዩ ካው ሪከርድ ክትገብርኒካ ለዓልኻ ምስተናገርካ ክኾን ይኽእሉ ምሰንብኻ ሪከርድ ትገብሮሞ ካልኣይ ትስምዖ እና ኣብ ምንታይ ኤሪያ ክትመሓሽ ሃምለለካ ብግልጽ ትፈልጠለኻ ሰመ በልሳሴቲና በጣም ጠቃሚት በቀሊሉ ክንገብራ ንኽእል እያ እና መብራዕታይ listen closely to the music of words ከምዛ አንቱ ኣይከንወለኩም ሓደ ሚውዚክ ነው ዞም ከዚ ሚውዚክ ለመረጽና ማለት እዩ በጣም ደስ ዝብሉ ሚውዚካት ምስትርጉም ተሓዘ ለዓና ሰለስሉና መሪጽና በጣም ስለሆነ ሚውዚክ ሳቶም ለለት ኣይክንገብሮም ንኽእልና ቃላቶም ኢላና ለገድሰና እዛ ደራፊት ወይ ደራፊ በሃመ ይሉሎ በሃመ ይልምቦሎ ዝቃል እሱ ክልፈልጥኒና ማለት እዩ ሰመበል ሓምሻይ ታዩ አነ በጣም ይጠቃሚሎ ሰብስክራይብ ክትገብርኒካ ሓደ ፖድካስት ስለሆነ አና ዩቲዩብ ቻናላት በጣም እንግሊሽ ካለማሐሽ ፖድካስታት ነው ደስ ብሉ አን እንግሊሽ ሊሰሩ ፖድካስታት ነው ካውቶም ሓደ ታዩ ፖንት እና ፖንት አምናይኩም pronunciation አለ አምናይኩም pronunciation ተማሃሩና ልቀየሩ አው ጻሪ ይር حصل ጊዜ pronunciation ተቀየሩ እና አምና ዩቲዩብ ቻናላት ልቀውልክ ሐምዝና ፎንት ናይ ታንክ ትዊስተር አትኒው ታንክ ትዊስተር ሳቶም ለበምክትታል እና ሙሉ ቻናልና በምክትታል pronunciation ኹም ከተማዓወል ትኸይሉኹም ማለት እዩ እና በልሻሻይ ለሐዝቆ ታዩ communication key which is you have to talk with people በልሻሻይ ክትገብሩ ልግበካ ታዩ ምስራት ክትዋጋኒካ በተለይ ካኻለ ሐሽ pronunciation ለሎም ሰዓት ምስአቶም this is communication ከሌካኒ ዘተከሌካኒ ትዛረብኒካ ክትዋጋኒካ እና በመወጋ this pronunciation ተማዓወል ትኸይልኻ ማለት እዩ በልሻሻይ ታዩ with the news you know watching news news ምናምን ትሪኢኻ BBC yeah I'm not in that mood yeah you just watch right yeah appreciate it so ሙዛዕቲ ጊዜ እحنا ፐርፐዝና ምናላት ዜና መስማዕት የሆነ ዝቃላት ተዋጣጣው ለእንግሊሽ ፐርፐዝ ናይ እና BBC ኒው CNN ኒው ካልኦት ናይ ኒውስ እንትናት ኒውና ናይ ዜና ማዕኸናት ኒው ሳቶም ዞም ቻናላት ሶም ቆኒልኻ ምክትታል ቆኒልኻ ዞም ቻናላት ሶም ምክትታል እንግሊሽ ከማዕበለልኻ እዩ ማለት እዩ ተወሳኺታዩ አነ ለመሰረታዊ ተለልሐስዋ ታንክ ትዊስተር ነው በልሻም ላይ ለቆመጥኳ ታያ ታንክ ትዊስተር ኣብ ተምሃሩና ሩኢ ዝኾነ ለውጢ ሪአይ ሃምዝበልኩም ሓደ ታንክ ትዊስተር ኣብ አር ሳውንድ በጣም ፎከስ ይንገሩ አር ሳውንድ ልክ መሰረታዊ ኣብ አሜሪካን እንግሊሽ you know it plays a main role so አር ሳውንድ ከብምሐሽ ሙዛሕቲና pronunciation ቃላት ተማሐሽ ትኸይልኻ እና እሱ ታዩ ከዚ አውዝና ታንክ ትዊስተር አር ሳውንድ ሎድኒዮ ቢኤስ ሳውንድ ኣብ ቲኤች ሳውንድ ኒዮ ኣብ ሲኤች ሳውንድ ኩሎም ሕድሕድ ለተራት ፎከስ ልገብሩ ታንክ ትዊስተር ነው
نازم tongue twister سوم تعرف بمسمع بمهار بس لنا pronunciation خلت كليك اليوم على تكتون نتخليها. So guys, we're discussing about English skill and about confidence, about fear, and about how to be able to speak English fluently. لا حاميجا خلا حش English سناجارك تكون تقول. دليلنا واجينا سعوزنا pronunciation إشكع شو منتت عشان تلالا movie بكال تمرسو فيلمات. أزلامنت فيلم تريتلهم بركة تمرس ميكا. لكن خايف فيلم تيجون أكتر الجبكة تمرسو فيلمات نيو. دس دلو like the pursuit of happiness. تمهارنا وزلجاوز نايم. The pursuit of happiness للنيو. ناي جون كيو للنيو. Hurricane للموفي نيو. نا زياتهم دس دلو فيلمات قليل ولا المردة دس للترجم للهم موفي بمكتتها pronunciation عبي خليه مالتي. Right. So خزي كنا غلطنا. I'm gonna give you an opportunity. So you just mention it in English or your idea. I really appreciate it. The pronunciation, your flows, the words that you're trying to use was so special, right? So proud of you. But now I just want you to tell me in short the punchline. So what does that mean? Punchline means one حساب. شكاغزي بإنجليش لواقع سنحيو حساب. بدل بجيب لقلة سنيرينا. أزخل التناقر خايو حدثب. إنجليشو كما عمل سخالة لا حد سير جزي بس البرونسيشن كلي كان جبر كان جرات تقريني حد سير بالخط جل سلمو ولا خالي زعوانا نقول صلينا. Yeah. نعم تعمي هذا إنجليش مسرته ونقرينا كل شيء تدخل يمرت هنا تسي بتعمل عن اللي بتعمل ترجع هو نقر إنجليش مهارة اللي خد ما زي مرت جزي مالتي كوزيري جميل همزنا نقر خلنا بتقريني على زي بإنجليش بقى لخونك قالت إيخلي نيرنا ولا سيت شير منامن أول كل ساعة أبي نيرنا سوات حد خامنا منيم بقعد خامنا من مالتي إنه أو ندخلي خايس لخونه لا أخذ اللهم قمت سيت حد نبو تمسريتهم دقنا لا أخذ اللهم الرأي يقنسوا مالتي إنه قاسنا أنا أبونت بدري أنا بونت سكول أوف لانجوج بتعمي كمسكنوا الدلي كم جمرت جميرنا كوزيرو جميرنا أو زميل صحناس بقى بتعمل قرب نقري إنك كوزيرو جميرو حادث له بقى قبل عزك تحقيقي قولوا زعلان ممكن ما تستلنا أنا إنجليش علام مو مالتي أنا إنجليش بتشاس مزرعة بتشاي واني فريتة إنجليش بمخالي مالتي لو هنا ريسيرش يري بوك بدن بجيري لين بنخالف عدي مالتي بإنجليش ترانسليت تقرر إنه أو زعلان مستهي كانون له مزعلان مسك تخدي قرر كإنجليش بعلو مالتي تقررني وين هنا ناوش تعد بتحيز خان حد خد السوء أي تفلت مالته هوني جن بو السنة فلت خطية تغيير خايو علم لخاوي كاتون ولا عد خنا مغنياتو تقني information بإنجليش غزي زعلم تغير أي خدله كل بإنجليش الغير سوي يسرح له أو يتبع علم يعبي له تالنت له هون يقوم خالي اكتمار تدلي ما صح تجي بإنجليش بتقرني على غرس بزي حيلي أنا بعدكم كتهان صوت اللي هو دس للسق ندهر بعدهم دس لل كون كترين دحب دلي كل شيء إنجليش مو قاعد كأون دقنا مزحت يسوي خزت أيو فوكس لي جورلو أو جزء خوينو إنجليش قليل المسلو همو يخوني أو جزء خوين قاس مسمع يخاطر خالها لو دك توصل تلقى جنس مسوي خالها تحوسنا للومي مكف لقاس خال للك خاطر كفن بهمو إنجليش المعولي لا حسب إن إنجليش سي هم ساينس مفلت بتشاي خوني مزرعة اللي متيخا لانجوج ممهر بدن بيدت له خذ أبغى أنا معاد ساعات فلتي عارف الخول نيو موفينا ريو إنجليش الخول ساعات نيو جن أم زرعة التاريخ يوم جن بزح واني communication من مي ولا مين أنا من السرقة حوسي لغا للي كفلتت نهاها كأم لا تقبلها بعد خمم حياشي أنا إنجليش مفلت بعد خل لعل رسوي الجورة كوزلو لمحور السخام مالتي مغنياتو نوش تعد نحر تفلت تدخل تقدم يلهون إنما مزحتي مسوات له لخونه innovation فطر له لخونه creativity مالتي مزول فطر له سي بقى زمع عالم لفلتت سل الحوس لي لحش نقدر لمزلو مالتي إن إنجليش بمفلات يانس رأسي لي يتلويتو يلبل كمان نبل عليه مالتي إنما مصو تمهار جيزي لوت لي نقالو غوس لخونه حلف نتقباوكم هنا أو سرح له سرح بدن بالدلي أمتايو أو زنا communication سو سامي جرح أدابت تقورو ناتريت تقولوا منامن إن أبونت التمار هو نقرنيو بتري يونيفرسيتي منامن ساعات نقول نسي سخون كبقول عتهم أمز الجورهم يونيفرسيتي سي
قالكم يوم لنا إن أول خنا ساعات presentation كليكم بإنجليش كوني خليه ويندوز ستيج موسى جلدي يسرح كقاتمكم يخلي إن إنجليش بمفلتكم بتشا لا نقولك بمتصابتي لا بونت مالتي أو ستيج وتيهم هم يجرهم سرتو قاطع تروه هم يجرهم لوحدهم تانسو إن زغول لا يتحاويشوا سي بإنجليش المتى مالتي زغول لا يزي إنجليش دحر مفلاتي المتنا كل الشعب لوعدتهم أمهروا لوعدتهم متلوزي تمهروا سيكل دلنا كل الشعب إنجليش فريتهم مالتي كوزقان قبتهم كل فلتو زمحورسهم هميلهم هم المعول قدس بالمتحف تبعتهم يوم تانسونا تمهروا ليلة زي مثلا. Well, عمي بلوز حسابي actually we already discussed about how to improve your English من محتوى نالت English اللي لعكل تمام مخانو هو تخلي لعكل خير الخام نخل توساق لليوم حسرت من قد تعرف تفوت ولا متخل اليوم discuss كيرنا هنا خزيا قلت لنا عدل كاي نالت بزعف verb to be دم كيرنا discuss كيرنا هنا حمزلوا لكم نابونس كلو لانجيس بأكل كتموت تدخلوا عند حكي خلي برك من شرشة تاكسي الكبوتانا لو متيكم بأكل كتمهار تدخليهم أونلاين لسنس مها جميرنا هنا ቋንቋ እንግሊሽ ፍሬንች ነው ተጀሚሪ እና ኦንላይን ለሰንስ ክትመሃር ትደሊ ምናለት አብናይ በስልክ ቁጥርና ትዱልና ትخليهم እና ከዚህ አቋልሲና ተወሰነ መሰረታዊ ቃላትን አክነዋገ so do you can you post some important words لما عندك ቃላት ህዝብ መጽና so and about money so I can't go there ቅርሽውሊ ስለዚህ ለው خريخ ስለዚህ አውስ ሐሳብ እዚ ስለዚህ ትርጉም ነው ማለት ከቀጥል ከለና so خላይ ትርጉማ ከዝላነት I'm so tired አውዙኒ ሰንተንስ ስለዚህ ትርጉም ነው ሆነ ሐቂቃ መጣለዳሲ በጣም ይል ማለት በጣም ይልከም ክትትልልኩም I'm so tired I'm so sorry በጣም ይቅርታ ስለዚህ በጣም ልትርጉም ይል ያለ በخላይ ደረጃ ማለት በመበልሳሰ ከሪያት ለና እንደገና like that ማለት ነገር ሃምኡ ማለት ከዝላውነት ይሐስብ ክትልልኩም I think ትሉ ሃሙ ላይ ይሐስብ ክትልልኩም እንደገና I think so ከዚ ስለዚህ ወይ በጣም ልትርጉም የሆነ ሒዛ መጻንያ ታይልልማ ሃምኡ ማለት like that ተስፋ ይገብር ክትልልኩም I hope ሃሙ ላይ ተስፋ ይገብር ክትልልኩም እንደገና I hope so ትሉ ማለት እና ወዛሕቲ ሰብ so do I so am I so will I ልባሉ حميدا يا سو سلازي اللي ترجمه أو سنتنس استعينت ترجم حقيقات متيولا سو مالت سلازي أو زوجني سنتنس سو مالت like that همو مالتي do مالت بجوار مالتي عندنا أنا so do I تقول أنا لسه هم يقبليه مالتي so do I خذ لكم نسر أفتني مالتي I eat إنجرا تيلكم إنجرا يولعي لكم نسر تيلكم أنا لك تقول so do I تقولوا مالتي نبهم زي الخلي إنجليش ከቀጥል ከነና እንደገና about ይልቃል በጣም ደስ ይል ማለት እና ስለዚህ ትርጉም ነው ያዋዝ ያለ about ማለት እና መጀመርታ related to ማለት related to ማለት በዛዕባ ማለት ወንድማ concerning ማለት ከዝላውነት I am talking about you በዛዕባ ካየ ለዋግዕ ለኹ ማለት I'm talking related to you ማለት أنا قلت بينا كنا about خلي ترجمة مالتي on the verge of مالتي verge مالتي نقدر نشاف مالتي نخون نقدر لكفت سام أو نشاف كونتلو مالتي خزلانت I'm about خزلانت about to sleep يدكس لوك تدكس الخوم مالتي you are on the verge of sleeping قصدي أبلع لي mountain تنيرهم قصدي أقوى مالتي كود قيلة درتوا تدليهم I am about to fall which means I am on the verge of falling مالتي أنا أتنا about ترجمان دقنا around مالتي دقنا كاوي من أستات مالتي رجعت أنا لهم هم النجارات قصدي كاوي قد مخلط عملت له حادثة رجعت أنا يكون اليوم مالتي سلزي about 2 years ago كاوي قدمي خلط عملت about 2 weeks ago كاوي قد مخلط السمون ركزتني عليهم نقول مالتي about 2 weeks ago نعرف نتغطى لهم مالتي خزلانة أنا I've learned here
for about 3 years لكم أوزس لأستات سنستعمل تماهيرية للترجمية اللي مالتي الناس وزني perfect يرغم تفيتهم بتعمل حجزهم إلى لامن إنجليش عندنا بتفطروا حن ترجمة حن كان حيزي هون يمت تفعل لي ترجميني ونا بهامز بعدهم بك كل الشعب بمحياش دي تفوتوا نجرس يلي لامن كل الشعب بمهار مالتي نحيزهم منهم إلى لامن thank you. Wow, I appreciate it. So yet again, guys. خاطر بتري حمص اللي لقوا فيديو تاتنيونا verb to do نينا كمون قالوا توسقتينا French مع English قنقات تاتنيونا سخاتهم تعرفوا تقولوا كل شيء سبسكرايب بمجال قناتنا يا تفوت يقوموا تمرت تحسبتهم كل شيء تعرفوا تقولوا follow us subscribe قولوا like قولوا خلاص تمهارك فوت يبغوا تحسبات لنا شير تقولوا لكم مالتي سو مترشات عيو رانت لي عنك نقولكم رانسي كل شيء عن فلتنا ران واي ويا الترجم يا ولا مجاي ران خلي الترجم ثاني يوم سيلكم أون مونا نقول نجر تون انت دخلان خزلا نسي أنا لو دكان خير خا تضحكهم بعد دكان يدي right بعد دكان so نازل دكان ونا نسي يدي so تعرفت بالإنجليش who ran the shop so who ran the shop تلخا مني نازل دكان so ران خلي الترجم يو مونا نقول نجر مالتي So, who run the world? تلنا زعل مني المرحلة. Right? Who run تجري? Who run تجري? تجري مني المرحلة. So, run لل مجال بشكل هنا خالد توستاتي. مخلات توسي هذا عويل غير كل فوتر جبنا. الإنجليش حنتكال حنت ترجم بشكل هنا. خالد توستاتي ترجمات نيو. لازم ترجمات سون بمفلات. هم مثلنا كنت كامل من خلنا. About نجيلكم يو. بزح نجيل تكامات خليكم. So بزح عينت جيرهم تكامات خليهم. نا كزراني لنا خليك أتحوصل لتلناجن تاي بحال مسيلكم. هذي فريزي اللي بعد حركي لخونه. نا ران مجانا نيرنا خزي كواس out نحوصل نامو خزي out لنا على out مالت موسى لميلايست out يبالو. Example I'm out هي خزي مالتي يخلوه للترجمني I'm out. So ران مجانا أنا out موسى أنا خطير بحال تكونتلو تاي بحالو phrase. So some phrase يوم خالي ترجمينيو. Example, I'm run out. You know, run out مالت finish something. هذا نجر مدة تايبها run out يبقى نو مالتي. So غزلا نسي قرشة ودي كنت خينا تايلو. I am running out of money. I am running out of money. تيلا قرشة ودي نيخو قرشة نيخو. I'm run out of money. I'm running out of money. الخليقة لمن تاي عايج تتغمر له كل شيء حمز بقدمه يا زال verb to be possible. I am the you are he is she is للتوموتي verb to be توموتي سي سنا present tense تاي كغتسل لخل يا زل غتسل ing غتسل present continuous يكون له ing so I am تلتلوس زل ناقر له verb ing يكون له مالتي right so I am إلى يا قصدي I'm running out of money تيلخ الشيء ودي ترقصي ودي كنت خوينا خد ترقصي تاي patience you so patience ترقصي ناترقصي ودي كنت خوينا I'm running out of patience you نخو مالتي I'm running out of patience خالي ودي نقول نقدر تعالي نخون نقدر ودي كنت خوينا so run out لنا نقص لنا مالتي يا خالي تايو out لكم يرعنتو out لبزح من قديم تقبل نخلنا example out لينا خزي I'm out يخدلخو يوصلخو يترجمنيو I'm out so أمارة تلتلخو I'm out of خزري خلت نقرات ميانا O if نا O if so زنا مجمرة O if تكون ثلاثة تكون لا O فيات نبر زخالي تجي off للترجمنيو so I'm out وإذا I'm off تيلغزي I'm off I'm leaving مالتي يخلخو لكل تكون I'm off ليلخو مالتي so out of تلتلخو out of كوز نقرزي يلي وجه خزلاونت مبرهات تفيانيا ومبرهات تسرح لك كل تكون The light is out of order. The light is out of order. The light is out of service. With my PC, so my computer is out of order. My computer is out of order, out of service. So موزعتهم يا بحمزي بمقارنة نقولهم. So point family يا بتصالي سبت كاتشان ساعتنا نجمر كاتشان ساعت لايف إلى كمراخر أنا أوز لايف زي
ስኻትኩም ትፈልጡን ኩሉ ሻዕ ብምክትታል ካልኦት ኣዕርኽትኩም ትፈልጡን ተሃልዩኩም ቤተሰብኩም ተሃልዩ በተለይ ኣብ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ናብ ምዕባል ድሌት ተሃልዩ ብቀሊል መንገዲ ኣብዚ ቤዚክ ዝኾኑ ዲስከስ ንገብር ኢና I mean, eventually we have something to say. Yeah. እና ኩለኩም ደሊ ኣፖንት ዘሎ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ደስ ዝብልና ሙፅኹም ማለት ትትርይዎ እዚ ኣብ ስቴጅ ዝቐርብ ነገር ኩሉ ሰብ ዝመሃሩሉ በተለይ ኣብ ዩቲዩብ ልቀቕሉ ለሰናት ሲ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ እዮም መሰረታዊ እዮም መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ኢሉ ጎድኦ ክጅምር ሞ ይሓስብ ግን ዘይግብኦ ለሰን እዩ ሒዙ ዝጅምር ንኣድቫንስ ዝግብኦ ለሰንስ ሒዙ ይፀንሕና ኣፖንት ልቀቕሉ ኣብ ዩቲዩብ ግን ብጣዕሚ ቨርብ ቱ ቢ መሰረታዊ እዩ ኢዝ ኣም ኣር ዝበሃሉ ማለት እዩ መሰረታዊ እዮም ሓደ ሰብ ክጅምር ተደልዩ እንግሊሽ እዚኦም ዘይፈለጠ ክጅመር ይኽእል ክዛረብ ይኽእል ማለት እዩ verb to do verb to have ኒውና እሱ ስትጥቀሙሉ ዕድልኩም እና ናመጻኹም ለተተማሩ ሰብስክራይብ ለተትገብሩ ይምረጽ ማለት Yeah, so guys, we're almost accomplished, we're almost in. So everything you want to learn for the future, you want to know, all you have to do is you need to write it down in the comments. أنتم تقولوا comment بمهال اكتب مهال وتقولوا لي نقرأ تهالي أو comment صح يا وش كعفة زي discuss اللي قرنا يو أو زي حسابنا واقعنا نينا أو بتصلي أو نقصنا برنامجنا سنبت عن ساعات عم بيجي كلهم تمرتات لكن جمع. So last time we had a live stream and now alongside Icon we discussed a lot of things about knowledge about how to improve your English, about how to improve your confidence, how to boost your self-confidence, besides how to eliminate fear. But like I told you, next time we will discuss about the basic points on how to totally improve your English. So thanks a lot. Thank you very much. Yeah. يا سيدنا نعتبرنا لنا بدون استواري ثانية. بدون استواري تكوين.